urumva nari nzi ko umuntu ashobora kwambikwa ibara nk'iryo kandi gusa bitarisamburira ko yaba na Shema ariko amutera umutima muzi kubeshegwa mani Shema habe na Shema urabona ikibazo rero ni wenda nivyo yani uraho nyagerageje kuvuga usanga wowe ushobora kubigira nko mu kigaro ukuntu kubera ko urabona muca make Shema ntabwo ari umwiranda kuko Shema ntabwo ameze nkawe be kubera ko umwiranda muguru badije ntashobora kwinjira naco bituma rero ningahanya tuba dushimira kubyekeye imibano kandi tuba tuzi neza yuko kila muntu wese abagerageza kubana n'umugabo umugore n'umugabo wese bamaze kubana special bari mugize na mariage bari ndabaramukije cyane abakuzi ba Burundi aho muri hose nibaza kumeze neza muri aho mukomeye ego nkuko bisanzwe hari iminsi tumaze iminsi tubabwira amakuru ya Mireye n'urugo rwa Giheko ko bisa nk'ibitameze neza bisa nk'ibiriko bigenda nabi ego ariko amakuru twagiye dukusana hirya no hino twagiye dusanga harimo utuntu tumwe tutagenze neza kumbure habaye kuvugana ku mpande zose nyama yavuze ko yaganiriye na Mimi akamubwira ko ataco abiziko ariko amakuru yo kwizewe akatubwira ku byabereye ku kibuga cy'indege ko Mimi yari afise icugwe ariko ntiyaritanze hama hariho abantu benshi nyama yarungitse kugira ngo bavugane kumbure bahanure umugore wa Giheko kugira ngo amenye kumbure uko ashobora kwitwaramo ibi bintu kumbure ariko benshi bagumye bavuga ati none ko Giheko yagendanye n'abakobwa benshi bakaba bashuti bakanakundana mbese ubugenzi busumba bwa Mimi hoba yashatse kuzimya Mimi canke bimeze gute rero amakuru yo kwizerwa tubwira ko habayeho kumbure kwitiranya ibintu kumbure kijya gihe yarabiretse kubera ko bagendana nta mazina bari bafise bavuga ati ashobora kuba ari muri gahunda yo kuzimya Mimi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biri nyuma y'ivyo bintu ariko ntituramenya ico umugore Giheko yabivuze ko kubera ko ntiturigira tumuronga ariko vuba cyane turashobora kuzomurondera nawe tukamuvugisha akagira icyo bivuze ko usibye stati ya postinze imbugita akongera postinga amajambo yoba asa nk'ayateye ubwoba avuga kuri Mimi nibaza ko ibindi atakindi kintu ara bivuga ko ikiganiro yagiranye n'umujournaliste akora kuri Isenga Media Mimi Mireye yashoboye kwisigura insiguro yatanze biza kugaragara ko arengana biza kugaragara ko ari vya bindi byo kwitiranya ibintu kuko iyo umuntu mukorana cyane kumbure mubana hafi na cyane muri ibintu by'amafilme bisaba ko umuntu aba hafi cyane kumbure ari gihindutse shooting kurarayo ibintu bigiye bitandukanye ariko hari uwakoze akigoro Stone umujournaliste wo ku kinyamakuru Isenga Media TV aho yakoze akigoro kadasanzwe kumbure aramutelefona ndaza kubabshira ko mwiterego ikihago bagiraniye aho yisiguye mu buryo buhagije aho avuga ati yamara je iyo abavyari byoroshe nari kuzorondera umugore yagiye ko tukavugana tukayaga tukavugana uko ibintu bimeze tukavugana ariko kubera ko yoba gishavuye ubu ngubu ntitwovugana ariko avuga ati ndashobora kuzomutuma abantu kugira ngo bagende bavugane kumbure iki kintu kirakomeye areke kunyikira izina rero twagiye gusanga rero Mireye twumvirije ibyo yavuganye ku telefone n'uwo mumenyesha makuru twasanze arengana umumenyesha makuru yarangije amusaba ko kumbure yokora audio akamurungikira kumbure akamubwira kumbure kugira ngo bayage anamusabe n'umwanya bavugane iki kibazo gihere niho abamenyesha makuru bagiye batandukanye bagiye bavuga ati abari hafi y'umugore wa Giheko bagende bavugane abari hafi y'umugore wa Giheko bagende bayage areke gucafuza izina kumbure by'umuntu kuko kubaka izina biba bigoye niho rero haciye hakurikira ibintu biba bigiye bitandukanye bavuze byinshi cyane kumbure muraza kuvyumviriza ku kiganiro ndaza kukibashiriramo kumbure mwumvirize ko Mimi nta kibazo na kimwe afise Mimi ahubwo ariko ararengana hanini nivyo twagomba tubashikirize kugira ngo mumenye kumbure uko ibintu biriko biragenda mumenye uko ibintu biriko biragenda mwumvirize ukuntu Mimi yisigura ego sasa rero
Sasa rero urumva hari ikintu nagomba ndakubaze mu cyamake. Kuko urabizi neza bari narakubwiye neza yuko jewe ndagufata nk'icitegererezo muri bajya abantu bose nyene yani baba bari mu gakiza. Ndakeka narabikubwiye nebwo wa musi nari nagize nubwo bamwe bamedise. Sasa rero yani nagomba yani unyibwire wonyene bari ibintu biko biraca ku mbuga nivyo canke n'ibintu by'ama base kandi kunzi ko ivyo nyabutona bikora kumbuga izihito bari ibona umva nabonye nyamara postinze ibintu kuri status yiwe mbasaba kubiva no kungene je watafone fise baro byaranguye nakabaye nakuvugishije ejo mu bisanzwe umva rero umugore wagiye ko yarafashe aragira posting ibintu agupfa yashyize ko ifoto yawe hama caravuga ati ngo mwiza ndabizi yuko umucaba k'ijambo yanditse ko ntabwo byari bishimishije mu bisanzwe especially nkuko umuntu nkawe so niyo mama wumva kubaze but it's really true nukuri no ariko urugendo rwari rwose kweri akunda kubaza ikibazo ukamenya kweri mimi no gutwara umugabo w'abandi kweri ndabuze umusore twavuga kuba hanze gutwara umugabo w'abandi cyo nicyo kibazo nyene so nibigeragezo tunzana ariko hari bigeragezo byaje kuba birasambura ariko nijoro hari imanzo ndengamira exactly none basi n'imiburiburi urabona kuko nivyo kintu naciye nkomeza kuvuga ukuntu kusi bigeragezo bishobora kuzaho wanje ari ibintu bimwe umuntu aba akeneye kwitaho just like nguko kuko ubagarishije n'ujya mugore wagiye ko kugira ngo umubaze impamvu yabikoze oya nitwore twoganira icyo umuntu aba atangiye gupostinga ibintu hari yacafuza umuntu twoganira kimwe gusa ahubwo nzomutuma abantu ndamutuma avuga impamvu bari karakora biriya biboga ari kintu turi mu rumonge ari kintu nigeze kukubwira ati burya hari itandukaniro ryo kuba wowe waratoranijwe no gukora ibintu yani vyisa umva rero bijya bintu ntabwo ari bya bose nyine umva biba bisobana tironi uramutse utumye ko abantu ku giti cyanje ego ndumva umuntu aba afite ngo aza gucumita imbugita kandi byarigeze kunsanga inbox arantuka kimwe gusa urumva gusa ariko abikora arazi ko ntomwishyura ko Jesse nohangana nawe arabizi ko ntomwishyura arabizi ko ntomubwira nabi aranzi nyene ni kwa kuntu nyene batiga umuntu mu Kristo ndamugerageza navuga byose ndazi natari bonishuri bakore ubu kiba gisigaye jewe no gufukama ngasenga azereka Imana yo nyene sinzi ko byatanguye uko ntazi ko byatanguye niko ntazi n'ukuntu Imana izobiheza sibyo ibyo iciza nuko umuntu iyo ubuzi muri wowe uri kurarengana ucuba amahoro cyane gose amahoro iyo ikazima cyakina kimwe ndabizi ko Shema is my brother kuva kera cyane bataranamenyana twese Shema tuzimeye kuba bataranamenyana so rero ibyo arimo ntabyo nzi gusa nyine n'ubujujuto Imana imufashe ashikari isambo Imana imufashe gusa kintu kimwe mimi no kugira to be honest but je nawe ubunya twaramaze kuba just like a family twamaze kumera nk'umuryango kandi rero ni yani wenda shobora kumekinga sho kubiza ukuri kubera ko inyuma y'ubusazi bwanje bwose je papa wanje n'umupasiteri ukuri Eglise Emmanuel bisigura ati nakuriye mu gakiza ijambo ry'Imana yarisomye inemwe by'ugwego ruri hejuru sasa rero ni ari ukuntu abantu bamwe ashobora kwibera ati sasa zawe nivyo pe mimi araza gusenga mbega ni kire kibazo cyose kiba gisaba amasengesho cyangwa ari ibibazo bimwe bimwe biba bisaba kugira just kuganira kubera ko nimba atashobora guhura sa ajya mu mama ikibye nanjye abantu benshi bamaze kumuhanura ko yamubitanguriye Sema n'umuyi neza aba neza twagiye kumutegera sinzi kandi n'umukinnyi wanjye wo mu nama n'umwanditsi w'inama urumva duhuriye mu kazi tuganza kumutegera agira ibibonye nyine byo gushaka nyine ngo kurwana agira ati amakuru nzi
urumva rero baramuhamya ngo ati ibintu urimo si byo ko wikeka ibintu bitari byo kwera ibintu uri kuramurenganya urikumva urumva umuntu amaze guhanurwa n'abantu barenga bangahe ntabwo yumva ati rero jewe sinaja guhangana nawe nihandi uva ngo mugiye kuvugana ugasanga ariko muriko muratukana yego usanga ariko aranyitukira nanjye ndumva ntakeneye gutukana nawe pe sinzi ko ntazi no gutukana we yonuka rero sinogenda ngo ugiye guhangana nawe je nkagira ngo ngiye kuganira nawe ko navyifuza rero numva ashaka ko tuganira ndamubwiye ikihe kibazo ndamusobanuza ubucuti dufitanye ko usibye ko anaboze ko njye naragiye kubara araboze urumva yego so rero reka tubireke imana reka ndakubwira ikintu kimwe reka ndakubwire wowe wakabaye bino bintu byabaye dufate for example nko kwa Mutoni bikaba kuba Jojo bikaba kuba Jeje bikaba kubande abandi bakinyi wenda abantu bari kubasha kubitahura ariko rero kuri wewe ntabwo ari ibintu byo kuvuga ati ngo reka gusa tubyiyorere kubera ko narabikubwiye bari urabona bene sasa ndabikoreye iki story none ko ntazi ko byatanguye yego ni kuri sinzi kubye byatanguye na makuru mfite ariko gusa cyingenzi ni nimba utaza byo byatanguye sa nizere ko utari live oya ibyo bintu sure bikorera umuntu nkawe ya just like yani kugerageza kumekinga shoje sine mvugane nawo nyene ngisanzwe kugira ngo ibintu bikemuke nkuko ngene bivuze ati naguzaho byatanguye kandi cyingenzi ari kintu kimwe nyama yigeze kuvuga ati rero ngo burya ujya mugore yagiye ko ntabwo afise umutima mubi kuko akaba afise inzigo mbi yari kuguceceka ibyo ikibi cyose yo gukorera akagikora ari uko kimaze kuba narenze kubigaragaza rero nimba maze kubisohora gusa nyine urumva ntabwo nari nzi ko ibintu bibaho naho ndabyumva ku bandi ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kurenganwa akirirwa ibintu atakintu na kimwe abizi icyo nakubwira cyo no kuri yaba Shema ariko ararenganywa bro Shema na migenderana nk'iyo dufitanye ibyo like brother nk'uko nawe tugendana urumva kandi tukaba duhuriye no mu gikorwa cyanje urumva nari nzi ko umuntu ashobora kwambikwa ibara nk'iryo kandi gusa bitarisambura ko yaba na Shema ariko amutera umutima muzi kubeshegwa mwana Shema habe na Shema urabona ikibazo rero ni wenda nibyo yani uraho nyagerageje kuvuga sanga wowe ushobora kubigiramo no mu kigaro ukuntu kubera ko urabona mucamake Shema ntabwo ari umwiranda kuko Shema ntabwo ameze nkawe be kubera ko umwiranda muguru badije ntashobora kwinjiramo naco gituma rero ni ngahanya tubashimira kubyerekeye imibano kandi tuba tuzi neza yuko kila muntu wese abagerageza kubana n'umugabo umugore n'umugabo wese bamaze kubana especially bari mugize na mariage bari kesha avuga ati rero ni bagomba gutandukanwa n'urupfu bisobanura ati umuntu wese yokwinjira hagati y'abo bantu ababaye urupfu mu ncamake kandi rero no kwemera mu ncamake yuko woba uriko wowe urupfu mu bintu utanazi niyo mpamvu voice yonyene irashobora gufasha fata umurungikire voice umubwira ati nakifuje guhura nawe ko ivyo nivyo wapostinze ivyo bintu ndabona yuko yani byane ubwo basino kubesha ariko nta kintu kimwe niyagiriza sasa kintu cy'ingenzi gihari ngaha ni ukuri kw'Imana sha sister wanje kujya ufata yuko ndi mwiza kuri wewe ni ukuri kw'Imana nikondi ivyo bintu utekereza wenda n'abantu bashaka gusa guducanishamwe wewe kuko bazi ko twamara gushwana imirimo tuko dukorana n'umugabo wawe ishobora guhitipfa ukuri kw'Imana je ndabizi pe biraza gufuma bimufasha ko ni voice yonyene si ngombwa basi kuhura nawe kuko uri mimi wala wowe uri mimi nyene komeze guhezagirwa aho muri hose muhezagirwe mugira imigisha myinshi ego dushimira abantu badukurikirana dushimira abantu bagira ama commentaire kumbure ufite ikibazo duhuriye muri commentaire kugira ngo bishobore kuba vyogenda neza muhezagirwe cyane murakoze.